was couple 3. Na chwarae ni dent. Infinite, oh my god, na. Ni ar, ni'n fyw. Ni'n fyw. Hei. Croeso i'r stream. Heddiw, ni'n mynd i bod yn chwarae Worms W.M.D. Gobeithio, ni'n mynd i bod yn gallu curo Morgan. Trwy hyn. Gang o fyny arno fi yn barod. Dwi ddim yn optimistic. Hei, noswaith dda, eSports Rhys. Mae eSports Rhys wedi cael shout-out. Noswaith dda, Worms W.M.D. Nodwyd gan Fancy Coffee, www.fancy.co.uk. A gyfrif anghenion caffeine o goffi, te a siocled poeth yw cyfnod clo nesaf. Oh, brilliant. Ac rwy'n hoffi'r hashtag hwnna hefyd. Yeah, Good. hashtag. Diolch Oh, eSports wow. Rhys. Oh, good. Right, pwy sy'n host o'r game? Ydy... Rwy'n wedi setio un lan Go on. Hostess with the mostest. Go on, oh. Go on. Okay. Invite. Nice. Pa scheme ydy pawb eisiau chwarae arno? Beginner. Beginner. Anti-Morgans. Yeah. Hwna'n sa gorau. Come on. Yeah, Morgan, in opinion ti, beth yw'r worst scheme? Ie. Just, Fi'n yn gwybod. Dwi ddim yn swnio bitter ar. O'n i'n sbio nôl ar y games dwi'n dda. Nes dim ennill nhw, nath ni golli nhw. Oh, ooh. So, Toma, dwi'n mynd. Okay. Okay. Good. Shift and tab also click here to return to the game. No, any. Yeah, it's dim ots really. Single Fi'n island. credu, yn amlwg, os chi gyd yn gangio fyny a chi gyd yn erbyn fi bound o golli, ond, you know, it's all fun. Nath ni drio hynna yn y game dwytha, nath ni'n gweithio allan dda iawn. Yeah, ond, mae cofio, oedd gyda ni full wormage, so, mae rai nhw yn gallu mynd just yn hollol random yn dydyn nhw. You know, mae full wormage, mae fe bach o lottery gyda... Beth oedd ni wedi defnyddio? Blymun Armageddon oedd yr un fwyaf dinistriol. Oedd hwnna just wedi rhoi... Yeah. Oedd hwnna mes o pawb lan. Right. Here we go. Yeah. eSports Rhys wedi gofyn 4 players max. Na, 6 players max, ond o'i ti gyda fe ar Steam, dyna'r unig thing, achos ni wedi gweithio hwnna mas y ffordd wel, ni wedi gweithio hyn mas, a oedd e'n boenus i gweithio fe mas, un tro, lle oedd yr Xbox One Game Pass beta, PC beta, ddim yn cross-compatible gyda'r Steam PC, so don't go there os chi gyda hwnna. Ond os chi gyda fe ar Steam, yeah, dewch draw a chwarae yn erbyn ni. Yep. Yup. Ydy just wedi overheato, Rhys? Again, oh my god. So mae brod fi ddim cael look efo'r PS4 Pro a heddiw. Must overheato trwy amser. Literally, rwy'n load o Ydy e'n neud screamo fel yn literally sgrechu an, achos mae un fi'n gallu neud hwnna. Yeah, man. Oh, eSports Rhys yn dweud mae'n mynd i cael e ar Steam. Oh, please ymuno mewn. Fi angen rhywun i bod ar tîm fi, achos mae'n swnio fel mae pawb yn mynd i gangol ar fi. Come on, guys. Yeah, come on. Oh, good. Oh, bydd e'n good. Y mwyaf agorau gyda'r gêm yma. Mae wastad yn mayhem a lot o hwyl. Yeah. Mae gen i teimlad rwy'n mynd i angen agor lan y PS4. Hwna, a clanhau a wedyn a just ail roi thermal paste newydd neu rhywbeth. Fi'n edmygu ti o bod ti gyda'r un yr ymynedd i wneud y job yna, a 2, yr actual technical skills o ddim... Byddai just yn cachu fy hun yn neud rhywbeth fel yna, yn poeni bod fi'n mynd i torri fe. Achos fi wedi wneud e un tro gyda Sega Mega CD fi. A ni fel, oh yeah, na just swapio mas capacitor, bydd e'n ffain, a hwn a'r llall. A wedyn,
fi'n dod I fe just cyn, fi'n checio beth yw e, oedd e ddim yn a simple version, fix, so o'n I fel, oh, I'm not touching it, achos there's no way, not a chance in hell. Unless ti gyda skills, electronics, a ti'n dda gyda solder iron, fi'n cadw bell I ffwrdd, so, yeah. Bydd gyda fi just pile dros 10 o stuff fi ddim yn gallu ffixo fy hun, a fi ddim yn gallu ffeindio'r specialist sy'n gallu neud e, so, I don't know. Fi ddim yn gallu taflu nhw mas I. Os ti just neud e pan o'n i'n... Os ti just angen, like, replace a capacitor neu rhywbeth, ti gallu rhoi fi am I fi'n trio. Os ti eisiau. Oh, mae'n well na just aros yn o dan desk fi, yn cadw lle, so yeah. A rwy fi wedi gwneud hwnna. Basically un peth efo'r y NES fi. Oh, yeah. Like the original NES. Oherwydd rwy'n methu cofio beth oedd yr enw y component. Sy wedi rwy'n popo. A rwy'n mewn o power supply. Little round black thing. Rwy'n rwy'n like convert o AC I DC. Rwy'n meddwl. Sa'n siŵr beth rwy'n actually gwneud. Ond... Yeah, rwy'n fi'n cael nes fi ar un dydd. Rwy'n fi'n like, beth di hwnna? Mae'n smell hwnna, mae'n arogli fel burning. Rwy'n fi'n gael, like, mwg yn dod allan o'r tu ôl y nes. I was like, oh no! Oh man. Fun. Yeah, rwy'n hwnna. Right, ni'n dechrau pawb. Here we go. Cymryd oeso I fi, actually, rwy'n o mewn oherwydd angen, like, desolder o'r power supply o'r mamfwr wedyn agor hwnna lan. Yeah. So nawn ni dechrau un gêm, gobeithio bydd e'n rhoi amser I Rhys lawrlwytho fe, prynu fe lawrlwytho fe a muno yn ei ail gêm. And yeah. Yeah, ti'n gwybod beth, pan nes I ffeindio holl old retro consoles fi, o'n I yn okay gyda hwnna o ran just glanhau nhw I cael nhw'n gweithio eto. Oedd hwnna fel, o'n i'n teimlo, o'n i'n awesome yn neud hwnna, achos y ddim byd mawr I fi neud, ond literally glanhau'r cartridges a, you know, like heads gyda alcohol a neud y stuff yna. Ond, yeah, unrhyw beth fwy cymleth a unrhyw beth mwy... fwy cymleth na hwnna, fi fel no way, not a chance in hell, fi ddim yn cyffwrdd o fe. Oh, wow! Wow! Yay! Beth oedd hwnna? Sniper thing. Rwy'n mynd I trio chwarae efo controller heddiw. Golos rwy'n hoffi hynna. Nerd. Okay. Nerd. Mae yn nice. Just dweud. I fod yn dig, mae fe gyd yn dibynnu o beth dechreuais ti gyda. Dwi'n credu. Well, Worms cyntaf rwy'n fi'n chwarae oedd Worms 2 ar PC. Oh, right. Ond yr un... So mae'n un o'r enw Worms United? Nid hwnna? Na, rwy'n meddwl rwy'n Worms 2. Rwy'n fi'n literally cael ar CD. Ac hefyd Worms Armageddon. Oh, carry Armageddon. Ond yr un rwy'n chwarae y mwyaf yw Worms ar y Nintendo DS. Oh, okay. Sa'n cofio beth oedd hwnna'n cael ei galw. I'm on it. Right. Oh, for God's sake. Time for me to put this to use. Gall hwnna ddim wedi mynd yn gwaith. Jesus. Taking an alternative route. Careful now. Here we go. Oh yeah, Rhys, ti dal angen anfon fi'r logo Fancy Coffee, so rhaid gallu rhoi e ar yr Look to your enemies. thing hyn, fi sponsor banner. You'll regret that. Be grateful for gifts.
Wel, sa'n gweld fi'n para 2 round fel mae'n mynd ar y rate yma. Oh my god. Sorry, dyma rang ni yn di- mynd. Yes. Diolch. Donut. Yeah, amser donut. Good things come. It's donut time. It's donut time. Oh yeah. Right. Right. Mynd i... Ydw i'n mynd i sacrifice o Captain Picard lawr fan'na? Yeah, remember rhan. What? Na. Dwi'n nesaf i Captain Picard, what are you doing? So the great, the good. The novice learns much. The hell is wrong with you? If you can't be good, Oh, It's Nice. war, James. Some sacrifices have to be made. thou help. Ti'n cael fel very strong, like, Haig or World War One vibes. It's in Have all on that. but it'll do. Check on the livestock. Rhaid i cael donut. Am oesoedd. Supplies. Na fi. I'm ready. I'm ready. Looking Wow. for Butlin. Punch. Whoa. Excellent. Nice. Patrolling the streets. Hello. Oh. Ti'n change your worms ar keyboard? O, Ie, ti mae'n angen gwbod. gwneud right ar y dechrau Those cyn mae'r nonsense, little take countdown that. hwnna wedi gorffen. Oh, right, can't do it. Na. As soon as ti wedi dechrau symud efo'r wym neu like 5 eiliad wedi mynd, ti'n methu Those symud. yachts are fair play. I'll get Nice. Yeah. you. Constant dropping. Where's the stone? Star trekking across the universe. And that's right. Okay, come on then. Ni'n sôn am countdowns. Beth yw ein hoff ffilmiau Nadolig? Die Hard. O'n i'n meddwl beth o'n Ie. Okay, Die Hard. I ti, i James a Emrys. Ie, dwi'n meddwl. Dwi'n gweld Ocê. dewis sy'n bai had swn i'n dewis. Owain? Si rwy byth wedi gweld Die Hard. Oh my god. I'm sorry. Rwy angen gwylio fe. Yeah. But rwy'n really hoffi, ti'n gwybod fel classic, obviously, Home Alone. Oh, Yeah. classic. Ie. Hwnna'n Beth classic. ni'n teimlo am y Ww, She's she's national- dweud Gremlins. Gremlins yn dda? Fatha- Gremlins? Oh, Gremlins. Ydy hwnna'n Good. Christmas? Di Gremlins yn dolyg? Ydy? Sa'n Ie. Na, o'n i ddim yn meddwl. Mae'n dan ffilm dda. I fi, Alright. mae fe'n awesome ffilm. A, o, Right. sôn am Gremlins. Mae Okay. hwnna'n edrych fel fi'n mynd i strip o'na, fi ddim. Ond, edrych, Me alone. ti'n gallu gweld hwn? Sorry. Nice. Ingredient. Wyt ti'n cael gizmo? Yeah. Oh, what's that? Time to put out to There we go. pasture. Hey, Gizmo. Gizmo. So, yeah, fi'n caru Gizmo yn anreg Nadolig. Gizmo'n cool. Oh, you bugger. Right, here we go. Oh, yeah, rwy'n hoffi National Lampoon's Christmas Vacation. It's really, really good. You'll regret Ddim hyd yn oed wy'n lladd fi. Right. Yes, Oh sir. god. It's not so good though. Right.
Mae'n meddwl nawr. Dyma ffilm dolyg, de, ond dda, os i'n gofyn am ffilm dwi'n gwachod ystod dolyg, Jurassic Park yn rhywswm. Dwi'n gwachod Jurassic Park lot. Oh, Jurassic Park. Ond ti'n gallu gwylio hwnna bron pob diwrnod ar ITV2, I swear to God. Sganddyn nhw ddim byd arall i ddangos i bobl. Right. Oh, awesome. Ma eSports Rhys yn dweud mae fe'n community stream queue. Helo. Ti mewn, Rhys? Honey. Correct. You're just a pet. Wow. Wow. Beth sy'n cael y bunker buster ar ôl? Hey, siwmai, Rhys? Dwi wedi iwsio fi. Time for me to put Ydw fi mewn, mi newydd troi off y stream. Ah, okay, cool. Cool. I'm in my street clothes. Right. So, yeah. Yeah, i fi, Elf. Fi'n caru'r ffilm na. Oh my god, mae mor stupid, ond... Mae'n good film. Os ti'n casau fi'n caru Will Ferrell, fi'n just... Mae'n mor hawdd i just... chwerthin ar stupid. Ond fi'n nabod pobl sy'n wir yn casau e. Dwi'n enjoyo fo, de. Na. Achos ataf o'i bod dim di just gweiddi. Mae'n edrych e. Fatha, ffilms, fatha... Okay, here we go then, okay. Mae iawn ffilms. Dwi ddim problem efo mewn ffilms. Ond dwi'n meddwl Will Ferrell pan mae'n cael interviewio. Allan di o dda. Yeah. Na, okay, fair enough. Ond beth am... Okay then, Adam Sandler neu Will Ferrell? Yn Will beth. Ferrell. So, na, just fel pobl, actorion, personolaethau. Oh, shit. A dwi'n meddwl Will Ferrell, dwi'n meddwl. Byddai'n pigo Will Ferrell dros Adam Sandler unrhyw diwrnod. Gyda Adam Sandler issues, dwi'n meddwl, de. Dwi'n meddwl sef Big bang. Swn i'n eisiau mynd am fatha paint efo Adam Sandler, de. Na. Na, bydd e'n awkward fi'n credu. Ie. Dwi'n meddwl Will Ferrell yn bo iawn. Dwi'n meddwl, os oes yna ddim camera yna, edrych yn gwybod Will Ferrell yn bo iawn. Wow. Yeah. Yeah. I'll have you arrested for Gall this. ti mynd am yr un arall nawr hefyd? Oh. Ochr arall. O na, ti heb cael e. Oh, fellas. Oh, nice. Run away. Good. We cannot Very let good. crime win. See, fi'n meddwl fod ni'n gweithio fel tîm i... Ie, eyes on the prize. Yeah. Ond Beth Owain, alright, beth yw Judas. Hey, come on, mae fe eisiau ennill, mae'n amlwg mae eisiau ennill, a dyna pam mae wedi gwneud y pethau call. Right, beth am Jack Black then? Ma'n alright. Ie, Well, mae'n hoffi Jack Black. like, dwi'n dal yn cofio Gulliver's Travels, so... Oh. It's not his best though, ydy e? Gulliver's Travels. Like, Jack Black's Blue Rock hwnna'n. Yeah. Tenacious D. O'n i'n fan mawr o Tenacious D a cerddoriaeth Tenacious D yn tyfu fyny, so... Just a comedy... Ooh. O'n i'n Ocê. dall, fan yna sioe Tenacious D cyn i'r band. Nath o'n leitha fi amdan hynna. Yeah. O'n i'n dall, dwi dall yn y ffilm, ond yna sioe cyn i'r rhyddhau. Pan nes i ddysgu Ie. nhw oedd yr album gynta na. Yeah. Ond yna sioe... Yr un D. Gyda diafol ar y... Yeah. Tenacious D. Oh, wow, Morgan. Come fly with me, fly. Fly, you fools. Oh, come on. Music video, Wonder Boy. Mae hwnna mor funny. Ydy e. Time for me to put this to use. Wonder Boy. What is the secret of your power? Si'n mynd awkward i nhw bob blwyddyn fynd i, cos mae Jack Black lot mwy poblogaidd a famous na llall. Ond actor Yeah, Kyle Gass. Ie. Oh, mae llall yn The Elf. Dy bach o trivia i chi. Mae fe'n The chwarae... hell was that? Oh, I'm by the Good job. crap now. I mean, Wonder Boy. Won't you take me far away from this mucky muck, yeah. Thing hyn, sut fi'n cael bant o hyn?
Triangle. Sorry, Y. There we go. Oh, Ti'n leave me defnyddio alone. Xbox One I thought controller. you were friends, Owain, but... Ni yn! Oh, really? Ew, really? Oh, mae gyda ti bunker buster nawr. Here we go. You... Oh, what? Oh! Be? Rwyf fi ddim yn un o'i gwasgu'n rhywbeth. Hacking. Karma. Sutra. Oh, it's in season. Oh, it's in season. Oh my god. Hardly a crime, Lord. Fi'n gallu teimlo'r tension yn y game yma. It's like, we've got to kill him, guys. Come on. Kill him, I lathered it. But for too long, we've suffered another tyrant known as Morgan. God. God. What the heck? Come on, guys. If it's... Right. Ready. Yn amser I fi symud. Cunning. Cunning. You're just a petty thief. You're just a petty thief. Bobs for the bobbies. Bits and bobs for the buckbees. Hello, hello, hello. Traveling the streets. Taking an alternative route. Watch it. So, ydy pawb yn excited am Lockdown 3, Revenge of the Rona? Fi ddim yn hoffi sequels I fod yn dig. Maen nhw wastad yn overhyped. I gymharu gyda'r greiddio. Leave me alone. Ah, you... Okay, guys. Dwi'n meddwl pob jyst rhaid fatigue di fod yn really blin, so yma. Cos dwi'n meddwl pob yn really gwybod yn di ddigwydd. So dwi'n actually meddwl neb actually. Very annoying. Oh, God's sake. Never Never do do nothing. nothing. Dwi'n meddwl Minecraft, beth yeah. i'w wneud. Indecision is the key to flexibility. Oh, nice one. Ah, Oh, no, hwnna that. ddim An yn... officer of the law. Be di hwnna? O, hwnna ti. Remember if hwnna'n Morgan? Oh, yeah, oh, wow, how convenient. Oh, Oh, dwi'n classic. Damn all it! of a- Wait, rwyf fi meddwl roedd Morgan Oh. wedi teleporto I lawr fanna. Fe fe fe? Yeah, really cadd that. Naiff e dod bloody hell, lawr y rwyf fi ddim llafur. Sorry, rwyf fi ddim... Pay Ni wedi attention. clywed e gyd nawr ydyn ni Emrys. Ni wedi clywed e gyd. Oh, wow. O'n i'n credu o ti'n invincible. Sorry. Oh, no. Bryn flin. Bydd rhaid I chi lladd eich gilydd yn y diwedd, guys. So... Yeah, but we didn't get to that. Ond ni'n cael mission. Mission gynta. Mae gen i fi eyes on the prize. Dwi ddim yn anghofio Morgan yma de. Boring. Yeah. Alright. Let's Alright. go. Oh, fi rhaid fi just cymryd ti mas yna. Ech ti ddod allan gynta. Ideal. Well... Oh, fine. You better not be delivering that to me. Hyn yn diddorol. Watch this. I'm getting robbed. O'n i ddim yn
Si ddim sylweddoli beint ti'n gallu symud ar ôl syth i beth. Mae'n os ydych chi'n gallu allan. Yna the plan. Ti'n liwrio fi mas, dyna Ie. beth. O'n i'n mynd i sacrificeio yr un yna jyst i cael chdi allan. Okay. Oh, bloody hell, Adobe. God dang it. Stop. Mae'n really casau sut mae Adobe bloody thing yn agor lan, like, your default browser I logo mewn. And it's like, Oh no, wow, nice hit. Stop, I don't want to use that Gmail account. Use the other one. The one appointment we all keep. Oh, damn it, James. Well, Judas had the decency to hang himself. He wasn't going to do that, so. Whoa, nawr, mae'n biblical ar Owain. Jeez, wow. Fair enough, I guess. Oh, Owain. Oh. Yeah, synnwyr cyffredin yma, yeah, good. Nah, pussy. Beth! Peidiwch bod yn gas I fi. Beth. Okay. Dwi'n Ni ddim. mynd i dweud y fam. No. Great. Why? Get to the chopper. You got the chopper. Now. Oh, nice, yeah, just cael yr holl Oh. goodies. Oedd Oh, hwnna'n no, no, agos. it's my part. Oh, you bastard. Mae gen I anreg I ti, okay? We were. Oh, I didn't shotgun. Gobeithio chi'n mynd i Neu, cael yy, bach o civil war fan hyn. Oh, please, bwrw fe off gyda baseball bat. Yn yr awyr. Na, ddim y... Na, mae'r anreg yn pointless. Shh. Oh. Pam. Just cael yr anreg hwnna, James. Pryd yn y tro ti. Just, you know, fi fel an. Nadolig llawen I ti. Roi llawen I gyd o ni. Nadolig llawen. Harvest is here. Straight to the market. Vicky Pollard. Pam ydyn popeth ar tan? Peidiwch, Ready. Llawen a flwyddyn nesa. There we go. Oh, come on. Come on, Eileen. What I mean. Da, 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 da. Everything. Ooh-ah, ooh-ah, ooh-ah. Cunning. Cunning. Canning. Canning. Ti'n gwybod beth sy'n really funny yw'r ffaith bod chi ddim actually mynd ar ôl eich gilydd o gwbl. Chi mewn undod, you know? Mae hwnna'n eitha impressive. Time for me to put this. Ar wahân I Owain a James, sy'n just yn lladd ei gilydd right now. Mi'n cael... Ti'n gwybod beth, mae'n atgoffa fi o Grand Theft Auto 5 edo. Pai phoeni am unrhyw missions, just nhw'n cicio'r crap allan o'i gilydd am good hanner awr. Big bang. Be? Honna... Yna beth oedd e, fel rocket launchers, dyna beth oedd e. Yeah. With our just update newydd am Grand Theft Auto. Was e? Yeah, heist. Yeah. Fi angen prynu submarine. Oh, what are you doing? Oh, let's just leave me alone. Oh, ti di bod yn ymarfer o. Hardly a crime. Skills. Ech fe, mae'n roed o'r fan i. Your throat hides nothing. The spring falls, you must... Greatest. Fair play. Owain wedi dod I ennill heddiw. Looking for his Oh, buddy. mae'n stuck in the tank. Kick for tank. It is better to steal than it is to ask. Oh. Oh, Oh, I'm ready to practice that. Yeah, fi gallu gweld hwnna. Fair play. Oh, it's in season. Oh. It's insane. It's in season. Have you got beef with me? You
You got beef with me. You can't be really just with you waddock. Yeah, you wazag. Emrys, ti'n wazag. Ba. Dwi'n teimlo fatha wasag. Wazag. Oh, good. O, hyn yn... Chetian. O, dwi'n gallu crafftio, ond dwi'n hoffi am crafftio. Oce, ideal. Dwi'n gallu sut i craftio. Dwi'n mynd dismantle, a wedyn... Patrolling the streets. Right, dyma ni. Wedi adio y logo. Fancy coffee i'r sponsor banner. And so fancy. Cofio'r advert hwnna, oedd e mor annoying, oedd e. Yeah. Achos oedd e, beth oedd e? Gritton's, na, X Factor. Am ages, dyna'r unig advert o'n nhw defnyddio. Yeah. So gobeithio nawr bydd fi'n sio lan. Nice nawr ar yr sponsor banner ticker. Oh no. Right, beth ni'n mynd i gwneud fan hyn? Ydy y present fi wedi explodo? Ydy. Whoa! Yeah! Wrong button. Whoops. Oedd e'n big explosion, wedi miso hwnna? Yeah, oedd e'n Wel, y huge. crater ti'n mewn? Yeah. Yeah. Okay. Beth ydych chi'n neud? Come on, pay attention. Rwy'n exportio'r logo Fancy Coffee o'r hey, dyna fe! Yay! Oh, so bond, tears of one. O'r Illustrator. Alright, me lover. Oh my darling. My poor darling. Oh, ti ddim, wyt ti? Croeso I ti newid lliw y banner. Fight guard! Yeah. On. Pa lliw wyt ti eisiau fe? Seems to be Gwyn, a difficult need. training. Yeah. Gofyn sefyll allan falle. Nice. I'm on it. Ar y bwyd, mae jyst yn edrych fel shit stain. Yeah, nid fancy turds, come on nawr. Yeah. Oh, good. Yr Owain siocled. Oh, come on now. Nice. Lovely. Brilliant. Yeah, hwnna ddim yn coffee ring. Oh. Hardly a crime, Lord. Budget cuts means we gotta make Ydy'r Worms di lawrlwytho, Rhys? Ydw, fi jyst mynd trwy training things. Oh, good. Mae'n werth wneud y training achos mae... Os ti'n used to Worms Armageddon, ti'n gallu newid y settings so mae fe fel hwnna yn lle'r version arall. Mae'n dibynnu beth ti used to, really, ond... Yeah, mae'n werth cael look ar hwnna. James? Yeah. Ti iawn? Yeah, just Beth rhaid i taflu banana bomb? Yep. Yeah. Mae'n bouncy. Yeah, mae'n bouncy. time always catches up with criminals. That's brilliant. Oh, maen nhw'n perffaith. Oh, They're more destructive. Oh my gosh. Oh, wow. Fe wedi marw. Overkill, but yeah, Newydd fair beggar. play. Woo. Ah. Oh, nice. Now we get a relay bwrw pobl mewn. Uh-oh. Oh no. Go on. End me. You don't have the ball. Oh. There we go. A ticking clock is never silent. What? O, ti'n lwcus fan, actually. Learn from your mistakes. Oh. Sut oedd hwnna'n bouncy yn ôl? Come on. Let's get this season started.
Pro move, fair play. Ie. Ti ddim yn gallu dweud unrhyw beth. Dyna'r unig ffordd. Cytuno fan'na. Dyna oedd y ffordd i wneud e. Yes, sir. Sim clem dy fi be'n neud nawr. Damn. Right. Do something. Just dim ffordd respectable o marw nawr. Do something. Oh, sugar. Right, here you go. It's over. Rwy'n fi'n meddwl rwy'n mynd i just dig o syth lawr yma. Just like, Ie, ni'n meddwl hefyd. rwy'n allan. Just peidiwch Kamikaze fel. Just peidiwch, like, cymryd y satisfaction o'n i actually ennill. Ie. Well, It's your own terms. oedd ni, oes dim lle i mynd fan'na, so, yeah. God. Oedd rhywun o ni yn hoffi cyfres community? Oedd e ti, James, oedd yn hoffi community? Rwy'n hoffi community. O, Owain, ti sydd wedi dweud yn community, oce. Ie, fi wedi dechrau gwylio hwnna. Nice. Mae'n Bit really fel- easy watch yn do e. Yeah. Mae'n good, mae'n nice. Mae'n just yn kind of nice i wylio, hawdd i gwylio. Yeah. So, Ydy yn ôl ar Netflix ta, neu? Yeah. yeah, mae e. Dwi heb gweld e. Ydyn da? Yeah. Yeah, good. Good. Time heals all. O, mae'n mynd ar ôl ti fyna, Emrys boy. Beth yn y 201. mawr? Ie. Wel, Emrys dal yn odds on favourite i ennill nawr. Station started. Meacker. Just inevitable nawr. Sut mae hwnna hyd yn oed i bosib? Fi newydd lladd fy hun gan ddefnyddio gun turret. Yeah, just... Wait for that. Oh, edrych sut ti di cyfri... Oh, unbelievable. Unbelievable. There we go. Emrys yn gallu mynd Wow. adre nawr, mae'n hapus. Mae di Yeah, ffawr. that's it. I don't speak over that. Just Aye. quit now. You're off Draw for the game, match, actually. Oh, Dyma god. me ni wedi gorffen. Diolch am gwylio. Ni gyd yn gallu cael nadolig llawer nawr. Oh, god. Da iawn, Emrys. Chwarae. Put your mouth where Yeah. your money is. Oh, yes. Uh-oh. Oh, crap. Oh, no. Going in bed out. Allan o'r twll yma. Na, mae'n gallu digwydd fel na reis lle os ti gyda shotgun a ti'n seithi kind of lawr yn agos i'r map, bydd e'n brifo dy hunain. It's just, Wel, yeah. ia. Just angen dysgu sut i chwarae fe. Come on nawr, Rhys. Bydd ti'n ffaid. Have a look at this.
You know what? O'n i'n edrych ymlaen at y gêm yma yn meddwl, so fe fel Among Us lle mae pawb just yn voto fi off syth. Ond, yeah. You thought wrong. It's kind of an equivalent, lladd fi syth. Oh, come on, Alice. Damn it, come on. Time flies quicker than an arrow. Where we go? Stitching time is Okay. caused by running. Pedra. Tree. You're just a petty thief. Dang it! You've got Straffy go. Time to put out the pasture. Oh, pied. Just done. Oh. Right, hwnna'n diddorol. Bydden ni... You cannot find justice. Think he got me. Just a little bit. Ti'n eitha isel fyna, Emrys? Ti'n hwnna'n risky as hell. We'll need that to get those Ond criminals. os gen ti ddim swap characters, oes e? Dwi'n meddwl. Hello, O, dyle ti di defnyddio fe. Sorry, Dwi'n meddwl sy'n iwsio fo. backseat passenger fan hyn. Pwy ti'n diwsio fo? Pwy ti'n dewis o? Sut ti'n newid? Ti'n right button i fi, ond os ti ar mouse and keyboard, dim clem. Tab, dwi'n meddwl. Tab, yeah, probably. This will get the odds off the truth. What's that? Rhys, wyt ti'n gwylio'r stream? Rwy'n hwnnw ddim yn gweithio, James. Oh, yeah. Diolch yn point out yr obvious Owain. See, Emrys, be nes i ddweud? Sorry, Emrys. Ti'n gwell na hwnna, Emrys? Come Dwi'n on. teimlo dwi Ti'n wedi gwell ennill na y hwnna? barod, Dwi'n teimlo dwi wedi Oh, ennill y barod. whatever. Oh, come on. Come on. Pwy sy'n gwylio ni? A ni wedi clywed nôl ar y thing. Rhys, Be? ti'n gwylio'r stream? Oh no. Na. Okay. O, ie, Dim ddim ci. gwylio'r stream, mae fe ar y laptop. Ond mae'r microphone. Ah, No, right. hwnna ddim yn y Achos thing! Mae'r audio'n dod mas. Mae 5 munud wedyn, ni'n gallu clywed ein hunain nôl. Oh, Owain. Wy'n fi was hwnna meddwl ddim yn rwy'n fod yn gweithio? y ninja rope. O, di newid cochi. Newid cochi pin. Na. Wy'n meddwl rwy'n fod yn y bloody ninja rope. Oh, beth ti eisiau neud yw teleporter. Odds on. Ie, ennill o nawr, come on. Teleporter i'r... Ddim. Beth yw na? O, hwnna'n... Dal gallu neud e. With fighting. Os ti'n teleporter i y lle ble nes i teleporter cyn, Turn up sooner. achos mae yna iechyd fan'na nawr. O na, probably mae James yn mynd i neud e. Peidiwch gwrando i Morgan, James, mae'n trap. Ie. Dwi'n fel am mynd ytha. Mae'n risky defnyddio hwnna. Unless ti'n really skilled. But be ti'n neud? Gath Owain, beth i'n neud? Yeah, but... Okay, Ie. yeah. Lladd Owain, just lladd Owain. Dyna ti eisiau neud. Ti'n mynd i lladd dy hun? Okay. O! Oh my god. Nawr, Owain, teleporter i'r thing, bydden ni yn. Alright, come on. No backseat gaming, come on. Sorry, okay, dim backseat gaming. Neu ddim ymuno mewn eto. Go on, Owain. So Honor a ninja frustrating. rope, don't think you're eto. Yeah, go on. Cael hwyl. Yeah. Hide nothing. Right. Ar ôl... Like water. Ooh, mae fe'n mynd am y double whammy. O, Hwna'n dew. O, mynd i'r un arall. You're nuts. You are O! nuts. Oh Damn my god. No!
Oedd hwnna'n really ymysodol fan'na. God, I mean, rwy'n am ffili hwnna, di gwneud oh. hwnna, pigo hwnna lan a wedyn teleport. Yeah. Oedd hwnna'n tactic dda, ond... Hove garden. God, but it's... Yeah. Yeah. Just a petty. Oh, knife even actually get Carla. Oh, it's got a T-bunk. Oh, sorry. Stop siarad nawr. Turned up sooner. Na, dwi'n Sorry. cael unrhyw bunker busters. Ti'n gallu... Right. Ti'n gallu crafto. Cofio. Yeah. Na, beth ti angen... Oh, sorry. Na I just ddim siarad. Ti'n methu dismantle unrhyw beth? Oes dy ti jetpack? Na. Oh, forget that. I'll do the honourable thing. Na, pa i neud hwnna. Sgen ti ddim teleport? This will surprise them. Brilliant. You'll be better than me. Dewr. Diddorol So i beth, gweld hwnna. Na, ddew. It's as fresh as a cat. Mae hwnna'n nuts, beth ti'n neud? Hwnna ddim yn dewr! That's the craziest. So, basically, dau chi dro yw e? Yeah. Yeah, okay. O ti di ennill anyway, apparently, achos ti di... Yeah. Cael mwy o Hwnna points. ddim- Okay. I cael gwared o True Evil, hynna di'r big Yeah. victory. Ie, oedd hynny'n victory. I mean, yn i gyd. Yeah. Christmas miracles ar un dweud. Ie. Christmas miracle. Brilliant. Wyt ti'n gallu symud Emrys i ochr ti, so ni'n gallu gweld y countdown timer? Countdown timer. Yeah, so pam ni'n chwarae, The toilet. Oh, right. Yeah. like yr actual game countdown, achos mae hwnna'n neud e'n fwy diddorol i gwybod, actually, mae'n Russia, achos mae gyda fe 5 eiliad ar ôl neu beth bynnag. Rwy'n ni'n cael 6 kill ag yma. Wyt ti'n gallu danfon ni Rhys eich Steam ID ar Discord i gallu gwahodd ti? Rhys? Okay. Come again? Wyt ti'n gallu danfon y Steam account user ID ti i ni gallu gwahodd ti i'r game Worms? Yeah, 2 secs. Cool. Yeah. View my profile. Oh, mae'n syml. Death Watch yw e. Okay, Ie. cool. Fel y ffilm. Okay. So, empty. Out. Mae'n a cwpl o Death Watch yma, Rhys. Ble. Beth yw eich fel logo neu beth bynnag? Logo y ffilm, gyda 2 llygad. Right. O, fi gyda ti, Right, fi di gweld e, Right, here we Yeah. go. Dim eisiau Yeah. fan code fi. Na, fi di adio ti fel ffrind, so os ti'n accepto hwnna, fi'n credu ni'n okay. Be, ar Steam? Yeah. Sdim byd i dod lan. Dyna fe nawr, what's that? Community. Click get my video, accept. Right, there we go. And... Then... Bydd y wahoddiad yn dod i fyny yn Steam neu o fewn Worms? Yeah, and Steam, dyle fe. Ok.
Okay. Ie, o, sut fi'n gwahodd e nawr? Ydy yn dweud invite neu rhywbeth? Invite So fi players. jyst yn mynd mewn i Steam fe. No, rhaid methu gweld y invite players option. Ydy e'n posib i di sefyll yn yr etholiad blwyddyn nesaf? Ddim... No, I don't know. Or is sefyll yn reisio? Dim clem. Ar y players list ar o no, mae hwrf bod ni mewn round 2 ti methu invite o pobl. Ni angen creu new session. Yn i lli neud un newydd, so mae Rhys yn gallu ymuno then. Yeah, os ti eisiau cael e, Ie. creu e. OK, so beth fi'n neud? Fi'n mas o hyn, quit. Yeah. I'll just invite y pawb nôl, ie? OK. Right, multiplayer... Host game... Invite... Pam gael fi? Ie, mae'n gadael fi wneud e. Mae'r invite thing, ond pan fi'n clicio arno fe, so fe'n neud unrhyw beth. Oh, really? I don't Usually know mae'n why. agor lan y Steam overlay a wedyn ti'n gallu invite o pobl. Ie, wel, mae'r thing yna'n dod lan, a mae fe invite, ond fi'n clicio fe gyda mouse fi, a so fe'n ymateb. Ond os ti jyst yn cael... Ie, Ti eisiau fi gwneud e ta? ie, please, os ti'n gallu. Fi ddim yn gwybod pam mae'n mes o lan. Right, quit. Yeah, just Death Watch yw thing. Invite O ti'n gallu gweld e trwy ffrindiau fi, wyt ti? Rwy'n an... Ie, rwy'n cael e fel ffrind nawr. Ah, good. Good, good. Good, good, good. Diolch. Am sorto hwnna. So fi di dweud ie i'r wahoddiad. Fi nawr yn shift ar ôl i Worms Armageddon. Ie, fi yn y lobby. Worms W.M.D, ie. Dyle fe automatically bwto ti mewn i fe. Ie, fi mewn na. Oh, brilliant. Ie, fi lli gweld ti. Okay. Okay, ni'n barod? Yep. Okay, just Emrys a Rhys. We'll need that to get those criminals. Patrolling the streets. Perfect, yma. At the vantage point. It'll be the clinic for you next. Ready. See ya. Getting stronger. You're nothing, fool. Show the pen. Ow!
local produce. Time to put out to pasture. Just wait for that to sprout. Oh, Oh, nice. Oh. shot. The art of fighting with fighting. Good. Frog in a well talks to itself. As you need to go on. Oh my god! Thank you very much. I'm going to say that. Too soon to count your chickens. Go away. Good. Yeah, but get on down. Die, you mother! Ow! Oh. Feel like I've been ploughed. Wish this had turned up sooner. Time for me to put this to use. Assuming my vehicle. Don't milk it. Got it. Hey. Me next. Hey. I'm out of here. Oh, it's in season. To the herb garden. Boring. Big bang often comes in small parts. Oh, Oh. I'll get you. Ion. Oh, here we go. Good. Literally a minimum amount of moves. Oh. Just you wait. Okay. Yarp. Oh, nice. Double kill on her.
Ooh. Bye. There we go. Ah, Auf Wiedersehen, pet. bye out. Good. Good. Send me out to catch those crims. Crap hell. Taking an alternative route. I'll see you back at the station. I'm at the vantage point. Beth and Bean on it. Sometimes. Oh man, an awesome dubstep. Wow. Oh, and class. Sometimes tastes bitter. Beth? Faint a new Ed mae fe wneud. Oedd yn y heater tank thing there. The walking tank there. Yeah. Oh. Grab it. I'm on it. Dwi'n ffond yn peth newydd, so even just like arrow. Looking for a butling. Credu mae dy fi digon o richand. Fi trio. Flawless. That's funny, fi gael cwpl o eiliadau o Emrys yn just yn nodio i pen. Dyna pam fi'n caru'r fformat yma o gallu gweld pawb o'r webcam. Ei, Rhys, dyle ti danfon draw eich webcam. OBS Ninja Oh, o'n i. no. Mae yn. Ooh. Ble mae hwnna'n mynd? You big Credu mae'n mynd am fi. Cos mae'n dweud i roi 2 person mewn un place. Oh, piss off. face Wow. Oh. Oh, mae hwnna'n proper going for him. Oh my god! Mae fi ddim yn... Ah. Gwastraff. Yeah. Mae fi ddim expect i fel i dau nhw headband Oh, bad. What do you expect to happen? What do you think would happen? Oh, brilliant. Like, dwi'n really trio I paid a reggae. Like, Brain Flean James. you're not the way. Brian. Come on, everybody, clap your hands. Your day will come. Whee. Diolch, Rhys. Right. O, pryd ti gyda 2 eiliad rydd. Dyma Rhys, y webcam. Cool. Obviously ddim ar tro ti, ond, you know. The art of fighting with fighting. We'll need that to get those criminals. Time for me to put this to them. Okay. Look to your enemy. No chance to escape. Crapping hell. Could be worse.
Hardly a crime, Lord. Oh, it's in season. Arr. Ooh. You mess of your bloody filters, come on. Ah, Oh! Let go with your Big bang often comes in small parts. Oh. Here they come, ready to cuffs. Oh, gallai ti... No. Oh, leave me alone, you Don't pleb. just open fire on the police. I'll raise 'em. Ei, mae recent dangos ei assortment o ffa yn y cefndir. Gallu gweld hwnna, nice. Na, te hwnna. Te, fe? Te. Oh, nice. Ah. Oh, cool. Oh. Wel, fi ddim yn gwybod sut ti'n ffit o popeth mewn, Rhys. Mae'n, tio, gyda ysgol a yr busnes newydd yma. Mae'n amazing. Oh! Oh! Frog in a well talks. What a luckus. Time for me to put this to use. On your head, son. Vantage point. Yeah, pa business program with the die. Yeah, exactly. Oh, yeah. Gyda creu'r, you know, sportswear popeth hefyd. Flippin' heck. Yeah, exactly. Dirprwy, pennaeth, sportswear a fancy coffee. Wow. Ydy Greg ti'n neud y doi busnes hefyd gyda ti? Na, just yr un coffi o te. The art of Fi, Oh, gyda ma'n neud y llall. Yeah. Oh, hwnna'n class. Fair play. Yeah. Fi newydd gael archeb heddi o Steffan ar gyfer coffi o chocolate Oh, price. amazing. Yeah, oedd wedi rhoi rhywbeth ar Discord o'n i wondros. Yeah. Oh, ma' hwnna'n cool. Dyma yw ei ail archeb. Oh, amazing. Oh, fantastic. Actually, falle ma' hwnna'n rhy risky. Ond, tell you what. pick one. Oh, damn it. See ya. Move it. Hurry. Honey, Wow. you ain't gonna sow those seeds here. Oh, it's in season. Ain't no tractor, but it'll do. Straight to the market.
Just aim, hit the target. Be off with ya! Oh, miss him. Like a bird. Big bang often comes in small box. Right, beth ydw fi'n mynd i gwneud fan hyn? Tir mor leider y fe. Oh, Good Be? things come to those who wait. y fe tir mor leider. Yeah. Mor leider. Mor ladron. Gyda'r hat. Hit y mor leider. O, ydy hwnna pirate mewn Cymraeg? Yeah. Cymeriad Nick a Barrow just fan i'r chwythoedd fyna. Yn cwympa bach allan o beth i. A ticking clock is never silent. Achos self-inflicted damage fyna. Oh, Tactical. tactical. Tic-tacs. Tactical. Do that do. There is no smoke without Cael y goodies I gyd, Rhys. Os ti'n gwasgu triongl, ti'n gallu mynd mewn y tank thing yna. A wedyn ti'n gallu cerdded I cael y goodies a dod nôl y bwrw. Nice. Oh, unlucky. talks to itself. Hello, hello, hello. Oh, nice shot. Oh, man. Uncalled for. What did Hawking ever do to anyone? I hope you're proud. Kinda, little bit. Dyma. No. Make up your mind. Oh! Oh, nah. Go with your Let's get this season started. Video time. What a legend. Boring. Always do your best. Oh. Suspect is Oh, approaching. leave me be. Oh. Right, faint o worm sydd â ti ar ôl, though, Emrys? Dyna mae'n bwysig. Yr unig beth allai ddeitha chdi, allai fyw heb un. You cannot. Okay, digon teg.
Dwi'n clod fi, dwi'n clod fi! No! Y shotgun fyna, Rhys. Os ti eisiau arbed... I suppose. No, don't have your rocket launcher. I gallu ti. Eimo lan. Oh. Ah, ti'n cael... Ys ti am y rwsi. Risky. Oh well. Just, actually, oedd hwnna'n good move achos o ti wedi gwythio fe bellach I ffwrdd y ti, so oedd e ddim wedi brifo ti. Oh. Man. Oh, look at tactegau Emrys. Swear. Fi'n really meddwl be fi'n gallu gwneud nawr. Right. You reap what you sow. All good things must come to an end. Let's go. Don't you be cussing at me. Go on. Oh, Feel like I've been ploughed. Time to put out to pasture. dwi wedi crafftio change worm crap. Oh well. Something in the shed will do. Oh, down here. Just you wait. There is no audience without honor. Let's go. Ond mae holy hand gyda ni wedi unlockio. Pwy bynnag sy'n... Fatha dwi Oh, wedi ti'n neud funny, Emrys. Fatha dwi 'di twist special. Ti'n funny. Dwi'n cael holy hand gwneud. Dwi efo un de. Oh, ie. A fi'n gwybod ti gyda un, a fi'n gwybod beth bryd ti'n mynd I ddefnyddio fe. Bastard. Right. Owain, pam ti... Be? Oh, no, leave me alone. What have I done to you? Here they come, ready to cut. Lots o pethau. Ti'n methu dweud ar stream, ddo. Oh, God. Oh, bounce. Ti'n bounsio off y Off my iechyd. help. Yn unlwcus. Beth fod i fy sgrechian? Ti ddim quite yn siŵr os fi di... Oh, nice. Ar un arall. A ti allu neidio eto. Mynd nôl dim fa... Here we go. Neidio. O, ti allu hofro os ti'n gwasgu ar draws un e. There you go. There you go. Get Emrys. Cael Emrys fyna. Lladd fi, actually. Ie, lladd fe. Na, actually, paid lladd fe. Ie, Paid... lladd fi, please. Actually, paid Please lladd lladd fe. Lladd... No, do what you want. Na, lladd fi. Tenga lladd fi. Tenga lladd fi. Na? O, dyna pan fi'n caru'r gêm yna. Unwaith ti'n dechrau dictato I pobl, Emrys, bydd pobl yn neud yr opposite, achos ni gyd yn rebels at heart, okay? Down. Down, Rhys. That was a bit of a turn, eh? Am hwnna, ie. Ein, ewch I wefan fancycoffee.com a prynwch digon o coffi. Maen nhw'n neud te, coffi, unrhyw beth. Pris ffantastig. .co.uk. Yeah, .co.uk.
Stick to the script tro nesa, sorry. Sorry, Rhys. Na i cofio beth ti di ysgrifennu. Peidiwch mynd off script. Here we go. Ie, ti o beth, ges i Secret Santa, a dwi ddim... Pawb sy'n nabod fi'n gofio, fi ddim really, fi'n tea drinker, fi ddim yn coffee drinker. A ges i grow your own coffee bean plant thing. And you know that awkward thing ar Zoom, a ti'n cael e, oh, diolch, yeah. Ti'n fel, oh. Oedd e'n cool, though. Mae definitely mynd i bod yn re-gift thing i brawd fi, though, so ma' hwnna'n help. Okay, here we go. Ah! Oh, sugar. Right, here we go. Mae hwnna'n cheek Emrys, right? Yn bod mor dan-dyn. Oh, sugar, fi methu mynd mewn fan'na. O'n i'n gobeithio oedd lle bach i fi. Di hwnna'n mynd i gadael fi mynd... Oh, you... Oh, yes. Oh, baby. Wow. Scrach. Oh, scrach hwnna. Diolch Rhys, oedd hwnna'n diolch i ti fan'na. Good man. Clouds too early. Big bang. Often comes. Connect the water. Find it. Sut mae'n teimlo anyway, Rhys i bod off? Nawr o ysgol. Ydyn ni off? Fi dal yn gweithio. Oh, I see, gyda busnesau eraill ti, ie? Ie, ac ar gyfer cyfac. Oh, sugar. Oh, right. Oh, Oh, Rwy'n methu credu beth rwy'n fi'n gwneud, wel, ffona. yeah, that's proper lladd dy hun moment, oedd e? Ie, Jeez. rwy'n fi'n trio... Rwy'n fi'n cael o jetpack, ond rwy'n fi'n anghofio, you know pryd ti'n cwmpo, ti'n gallu activate o'r jetpack. Until ti'n dechrau spino, ti'n methu activate o'r jetpack pryd ti'n spino. Yeah. Rwy'n rhy araf. Backups arrive. Wow. Dang Wow. it! Rwy'n allan nawr. Well, I never. Leave me alone, man. Yeah, I need disco na. Cymraeg. Dal yna. Grab it. I'm on it. You ain't gonna sow those seeds here. Burn turnip. Just gonna check on me leaks. Oh. Oh, come on. Where's the sense in that? Emrys, mae just dyna kind of guy ma Emrys, you know? Wish this had turned up sooner. It's just... Shocking. Emrys. Dylen ni gyd i gangbang o Morgan. Ie, mae'n cuddiad Wow, bob tro. wow, nid dyna fath o beth Mae ni eisiau. chwarae i Let of the Lawn dim i'r ysbryd byth, mae'n bod o'n cuddiad. What?
Sorry, na, ddim wastad. Dim ond pan fi'n gwybod mae pawb eisiau gangbang o fi fel mae Rhys yn dweud. Dyna pryd dwi'n cuddio, a mae dy fi reswm teg i cuddio. Public enemy #1 fi di bod y gêm cynta, so fi di dysgu o hwnna. Sa'n gallu ennill os fi'n mynd yn all-out attack. Mae pawb yn gwybod ti'n hoffi gangbang o. Na. A bydd fy ngwraig ddim eisiau clywed hwnna, chwaith. Lwcus dwi ddim yn siarad Cymraeg, dyna un... Sa'i fel arfer yn dweud hynny. Hwna ddim Cymraeg ddo. Na, ie. Oh yeah. There's like a good gangbanging. Dim ond ar y penwyth... O, ma fe... Okay. Hwna'n am y channel arall. Yn y chwarae. Oh. So I'm going to tell you. Yn y nos. Session. Ar ôl y watershed. Okay. Right. YnChwarae. Morgan goes dogging live on SLC. Weles ti y Carol fe nhw na yn Cam dweud bod, oh, this is a good dogging location. Oedd hi'n meddwl dog walking, ond naeth hi dweud dogging yn lle. Oh no. Yeah, bach o slip fanna. Yeah. Oh, ho. Fair play. Yeah. Hallelujah. Suspect is approaching. O'n i angen mynd mas o fanna, anyway, diolch Emrys. O, iawn, oce. Good man. Sim rhaid fi defnyddio blowtorch now. Oh, sa eisiau doi lot, though. Right, os byd ti'n cael unrhyw sens, byd ti'n cael y iechyd gynta. Never mind. Sut mae hofrennydd lawr fanna? Vehicle drop. O dde? Right in y twll, like, that's the worst. Oh god. Right, okay. Permission nawr. Right, Cwyno, ti'n hoffi pethau mewn tyllau? Oh, whoa now, whoa. We're right fi stopio at row point. Whoa, okay. That's what she said. Oh no. Oh. Wow, Wow, Here we go. Wow. I'm going to put you a tryhard then. No, die hard, boy, die hard. There we go. Oedd e'n werth e. Emrys yn weidio fi lan. 25 pwynt. Oh. Yeah. Well. Oh no. Oh, Wedi brifo hun. Mae wedi brifo hun. Brilliant. 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 Ah, sorry, Emrys. Rocket League car. Oes gyda ti airstrike, James? Dwi'n ni'n airstrike Purple Light, gynnu fi airstrike hefyd. Dwi'n O'n i'n cael drwyddo. methu craftio airstrike. Ha? O, ti'n methu crafto fe? Na. Paid crafto fe.
Oes gyda chi bunker buster i, Na. i fe? Na. Oh, Sad. no, so opsiynau da, really. Unless ti'n mynd i fe. On. A ti'n... Ble ti'n mynd, boi? So ti'n gallu mynd trwy'r twll yna? So she said, but O'n i'n aros am hwnna, nes i set o fel an. O'n i'n disgwyl rhys i do mewn, ond... yeah, Gabby. I don't have time for this. Mae hwn yn beautiful, gotta say. It's wonderful, baby. Oh, baby. Maybe This is just what diminish dreams your- are made of, guys. These are what dreams are made of. Nice. I'm getting more. Oh no. Oh, Emrys allan, just James ar ôl nawr o Morgan. Protecting your neighbourhood. Oh na, mae James... Mae James ddim yma. Stuck. Be? James, come on, boy. Oh, paid. Mae rhywun wedi galw fe, dwi'n meddwl. Rip James. Those night shifts Wel, take it they out. roi e mas o'i misery, paid ffaen I pawb. Just decent thing I neud. No, between... No. And on that bombshell, it's time to wrap some presents. Hey. Syniad da. O ie, di pawb wedi Oh, gorffen gosh. eto. Hey, Christmas shopper. Mae stuff dal yn cyrraedd heddiw o Amazon. Yeah. Nice. Yeah, mae pawb nawr, mae Amazon deliveries yn mynd I mynd yn nuts nawr gyda'r lockdown. Mae just, Yep. mae pawb yn mynd I just bod yn ordro popeth ar-lein, dyn nhw. Yeah. Getting away. Cwmni dad yn hapus, maen nhw wedi danfon e-bost I Amazon yn gofyn, are you still interested in our packaging? Ac o fewn 3 munud, o'n nhw wedi cael e-bost yn ôl, yes, how much can you get to us and when? Really? Oh, nice. Yeah. Literally, mae Amazon wedi prynu dan pob un cyflemod y cardboard. Oh, amazing. Oh, did you miss to go away? Yep. Yeah. Crap. Oh, Right. Fi allan, pob lwc, Hey, Ceisio diolch siarad am mwy chwarae yn efo ni. dim problem. oh, paid bod. You know what? Yeah. Falle Wel, na I ti'n bod un bach yn nesa. gas fan hyn. Na Go. actually bod yn gas fan hyn. Hwyl. A... Pob hwyl, Go. Rhys. Yeah. Iawn, ta-ra, Go. ta-ra. Christmas Right, cheer, here we go. Morgan. Go on. Christmas cheer. Yeah. Gael your move, James. Oh. Bach o maddeiant dros y cyfnod hyfryd yma. Dwi'n cael allan o'r tucking. Officer in action. That's what she said. There you go. Bant ni. Oh, Oh, hwn yn bold. dewr iawn. Fair play. Oh. Mae'r dŵr yn... Yes, sir. Agos iawn. Ti'n skipio o beth? O na. Na, fi ddim. Fi Oh, fi na. ddim. Oh, na. Leave me be. Yw hwnna digon I cael e? No, Crime ddim or quite. back to that. O. Dim yn bedwar deg chwech. Backups arrive. Tension yma nawr. Hello, hello, hello. Taking an alternative route. Oh. Oh, yeah. Oh, man, 200 damage. for the love of God, no. Redneck James! Redneck! Oh. Oh, no! Yes! He's never died!
Eto. Oh man. Kisses Da iawn, miracle. James. Ah. You mad though? Na, chwarae teg, oedd hwnna'n game da. Here we go. So... Right, scheme gwahanol. Pam? Mae'r game mai wedi gwella, though. Gotta say. Yeah, they're not a lot more agos now. Yeah, loads mwy agos. Dyn ni ddim wedi gadw hwnna, flippin' heck. So, beth ti'n mynd i swapio i? Oh? I'm sure. Pa scheme? Front, yeah. When you are beginner scheme. Ti eisiau mynd i intermediate? Sut mae pawb yn teimlo am hwnna? Beth yw'r meddwl? Sgins. Wait, Remethu Maen nhw newid just yn newid y turn times a round times a stuff. Remethu newid Oh, herf ni Yeah. heb di ennill. So mae'r match heb di gorffen. Oh, Ah. brilliant. Round 2, so Remethu newid y scheme. Okay, okay. Fair enough, achos wnaethon ni cael game cyfartal. So, nawn ni wneud hwnna then. Frontier? Go on then. You're welcome, everyone. You know what, o'n i ddim yn gwybod o dy ti'r banana bomb yna. Byddwn ni ddim... fair play. Ni ddim yn gallu dweud. Oh, fi'n trio, like, get a chill on with the tunnel and Yeah. tight. Whoa. Yeah. Pride. No one goes there. O'n i dal gyda'r un lliwiau a tro diwetha, sy'n cool. Big J, Defnyddio. gotta step it up! Oh, nice. Pump it up. Oh, there's them, like, dŵr. So... Nah. Pursuing by rope. Look to your enemy for a chance to succeed. Nah! A frog in a well. Peddy pimp! Yeah. Mine's wastad yn ei perig pimp. Oof. Yeah. Right, son. Get on my level. Beth ti'n trio wneud? Fi'n trio cyddio mech mewn... Mae na worm in the basement. Oh yeah. Yeah. I'm glad mae un o Owain, dwi'n gofyn yn cael y... Na, ti'n pirate eiti Owain. Yeah. Pwy ti'n... O, mae'n far. Mae'n Morgan. Ooh! Wow. Os roedd ti'n cael hwnna, fydd mi'n shot in half. Oh no. Always do your best. Oh, crap. Here they come. Haha. Ready to Oh. cut. Can't get me, bro. More damage. One gets wiser. Hey. Did they just open fire on the police? Don't shoot an episode of the law. Let's get this season started. Let's get this season started. Oh my lovelies. Oh dear, oh dear. That'll teach her. That'll teach her. I don't know. I'm something for the farmers or Somerset. Somerset? Alright. Budget cuts
Means we gotta make it ourselves. From Somerset, isn't it? Time for me to put this to use. In it. I don't know, one of them in Sunny Road or Somerset. In it. In it. Yeah, mae di treulio 2 mlynedd diwethaf yn Lloegr, yn Yeah. Llundain. In it, brav. Oh, what you doing? Somerset? Hwna'n unig gair rwy gallu dweud mewn acen Somerset. Yw'r gair Somerset? I'm a farmer, me lover. Oh, my lovelies. Hi there. Fire! Ah, cover. Feel like I've been ploughed. I feel like I've been ploughed. Big Beth yn y byd ydy'r soundbite yna? Fi'n credu maen nhw'n gwybod beth o'n nhw'n trio dweud fan'na. Yeah. So dwi'n gwybod fod yn ar ôl 9 o'clock, so mae'n full of innuendo. things come to them. Mae fod i fod y ffaith bod nhw'n ffermwyr a bod nhw'n plawr ffil. I feel like I've been proud. Oh, God. Cael eich ymennydd allan o'r dren os gwelwch yn dda. Well. Mynd Capa. lan! There we go. Is this a place of tranquility? Ooh! Is this a place of tranquility? No. Oh, bob tro. Oh, it's in season. Oh, go on. Ni'n cool. Go on. Ni'n cool. I'm not thinking. Gotta go. Ti'n gwybod ar language other ar Twitch? Oes na modd roi Welsh neu Cymraeg? Na, mae Twitch ddim yn cael categori am Cymraeg. Boring. Ti o beth sy'n nuts ddo? Nhw gyda Catalaneg? Loud too early. Yeah. Protecting your So- neighborhood. Surely, you know, just... I don't know. Roi anfon e-bost at nhw. Trwy cael Yeah. nhw adio fe. Oh, Noel, Mr. Twitch. Meh. Na! Oh, ti. Dyna. No! Nawr, gwasgu! Gwasgu botwm! No! Nice, James. Nawr ni gyda'r lle i gofio bobl. Oh, dwi'n rhaid ar reg. Shit. Oh, na! Oh, na, mae gallu gweld fi. Na, mae'n cool. Mae'n cool. Be cool, man, be cool. Be cool, be cool. Right. Come on, dude, don't do it. Cool it. It's magic. It's magic. It's a kind of magic. Don't Oh, melt damn. Oh. Shot. Be grateful. Where's the stuff? Yep. Yeah, silly shot. Silly. Oedd hwnna'n silly iawn, silly. It's a kind of magic. Magic! One prize, one... Ah. Go away. Magic! It's a gun. Kablamo! In my mind. Time to put out to pasture. Can I check on my legs?
Emrys. Oh, Oh, I'll have you a wrist. daro. Ti'n gallu What cael yr the ail go? hell? I thought it would cool. But Sniper on the roof. oh. We'll need that to get those criminals. Taking an alternative route. Careful now. oh, Oh! From anghywir. crap. Oh. I'll get you. Emrys sydd dy fwyaf o iechyd, boys. Come on, man. Ti yn gynnwch chi lle special fanna. Hynna'n advantage. O, ai. O, ai. Dyna sut ni'n chwarae fe. Okay. Let me at him. Na i ddim methu trauma. Let me at him. Let me at him. Put him up. Puppy power. Sef ti'n newid i'r worm hwnna? I'm getting mobbed. Nes i Jangan- gwasgu select worm. Oh. A Ydy hwnna'n move ti'n gallu gwneud? ta? Ydi. Yndi. Yeah, mae'n ability. Gweld fel y arrows sy'n mewn cylch yn y weapons. Oh. Yeah, hwnna'n sut ni'n neud e. Nice. Nice. diolch. Oh. Every gift is a present. Waiting. Tank! Big bang often comes in a small box. Aha, ti mewn twll. Oh, Syth allan o'r twll, like, oh, just leave me be. Right? leave me be. Dyna. Fi heb gwneud unrhyw beth I ti. Ond nhw'n lladd un o'r dy worms, but, you know, it's by the by. Bygones. Only one shot is hard to get right. Merry Christmas! Diolch. Judas. Don't think Nadolig clawen I chi, ww. Dymuno Nadolig llawen. Dymuno Nadolig A phawb yn y tŷ. Dymun yn Nadolig llawen. A flwyddyn newydd dda. Beautiful. ooh. Harmila. Owain, mae'r anreg hyn yn join coch. Driving, like, warrior am i. Mae'n troi'n cool. Yeah, dyn hwnna'n iawn, neu? Yeah, mae'n Yeah. fine. Mae'n just like Oh. really cool. Don't artichoke. Oh! Oh dear. Mae'n like, mae'n fel mood ring. You cannot find justice. Oh. Oh, Hwn yn anreg. fine. Hwn yn, just, you know, little glitch. Ar anreg. Paid a Ie, dyna'n ffoli. glitch. Wish this had turned Mae'n out taflu tan Glitch yn y allan. Matrix, hwnna. Or if mae'n boeth. Hot new thing. has many friends. Street justice. Oh, unluckus. Unluckus. Wel na, Oh! Thought you could run from the police, did you? Well, whoops. Sorry, James, so efo'r anreg hwnna yn dud. Anyway. Mae gen i Okay. receipt os ti You eisiau okay? cymryd You the okay, remains of it honey? all i your store. O, Falle. ble ti'n cael ei o? Acme. Acme?
Ha 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 ha. Me next. Oh, undated joke, Owain. Yeah. A routine Kyler. Yeah. Between old AF. Nah. Got it. Hit the dragon. Oh. Don't you be touching at me. I had a way Riagos. Remember Agor. Oh! Oh. Ah! Oh no! Oh, baby. Suspect is severely weakened. Big bang often comes in small box. Ever look a gift box in A ticking clock is never silent. Oh, man, I'm amazing. I'll get you. Oh, not too bad. Great, I just got my license. Huh? Ooh. Huh? Oh, turkey. Seriously? Oh, yes! Yes! Right. Ah, nes i hollol fwsio hwnna. Yes! Oh Yes. no! Just you wait. Nes i watch gymaint o stwff i crafftio hwnna. Hold on, gutting. Hold on, absolutely gutting. Oh, brilliant. Oh, Emrys, bye. Yeah. Yeah. Oh, funny. Crap. Oh. Wow. It's about time you were caught, sunshine. Sweet. Worth it. We're fighting. Oh man. We cannot let crime win. Mae funny, mae fel beef rhwng fi a Emrys yn debyg i'r un James a Owain. Credu hwnna pam ni ddim yn ennill, ni ddim yn coordinate o'r beef ni. Nah. Yeah. Mae'n funny. Fi credu dylen ni wedi gwneud un fort mode 2 yn erbyn 2. So oedd hwnna'n eitha funny tro diwetha. Ond, Yeah. Yeah, nah, hwn yn game mode da. What's up? Mae fe'n cyddi am Do dda fanna. something. Don't just me. Do something. Oh, just don't. Just don't. Chow down. Put your mouth where your money Ie, bach yn sloppy fanna. Bach. is. Constant dropping. Ie, seriously sloppy fan. Yeah, I I'm should not let that. you go on. Dim digon dda. Like water to a wilted flower. Oh, just don't, right? Just don't. Mae'n fine, peidio poeni James, mae'n alright. Go like. You'll get over it. Ti on yn mynd i marw. Oh. Na, dwi'n credu fi ddim yn get over it. Dwi'n hold up grudges. Fel, Yeah. well, Yeah. dwi ddim yn cofio sut oedd y beef dechrau efo Owain. Fel, Rwy'n just edrych ar ei gilydd. Ond ti'n mynd i mewn gorffen primary e? school. yeah. Right. Yeah. A rivalry. An angry worm cannot
Dwi ddim yn hoffi'r ninja, mae'n mwy galed I defnyddio. Present was the past in the future. Wow! 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 Don't shoot an officer of the law. That'll help with the pest. Let's get this season started. Bach. Amazing. So dwi'n iwsio change worm? Ti'n clicio arno fe fel A, a wedyn Ie. ti'n gwasgu right button neu tab I swapio pan mae'r fel y logo like a circular thing yna'n wch ei pen. Ond os ti'n symud, mae fe'n just yn dewis y worm yna. Dwi ddim yn symud. Okay. Running out of time here. Running out of time here. Oh, no. plaster. Dod twll Oh. Not a very effective criminal. Dwi'n mwyn gweithio i'r worm select. Ni ddim. WMD. Don't put that in the paperwork. Pursuing by road. You can't stop me, crime. Nice. Hidden dragons. No. 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 A dwi'n gwybod lle ti'n cyddio. Oh. No. Oh my god. Oh, Ooh. Oh. We got him. It's Oh. dig. Dig. Yes, Wow. Fair play. Fair play. Let's go. Right. Ah. Mae hwn yn mynd I bod yn shot rhy anodd I fi falle. O, ti'n cael Big J? Sgysod o'ch fi. Na. Ddim yn gallu neud hwnna dwi. chi'n gwynt, de? No. Rwy'n nhw mewn caverns. O hwnna byth mynd I gweithio. Mae hwnna just like yn syth mewn i'r cerrig. Digon o'r pessimism, Owain. Ie. Oh, I've got enough. Nawr ti'n dweud mae'n neud I fi eisiau neud y mwy. Yeah, go for it. Mae'n sôn hit fi. Christmas miracle and all that. Yeah. Watch this. Mae'n sôn hit fi. Ie, ti'n 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 iawn o. O ti'n iawn o. Ti'n feddwl fyna? Hollol cywir. Look at that. Just warning shot o hwnna. Oh, crap. Oh, beth mynd I neud si nawr? Oh, Owain fan hyn. Oh, na. To swing forwards, you must fall back. Oh, dechrau. Jeez. Ready first. Short rope I'll trio. is nothing. Morgan special. Yeah, Morgan special. Oh, no. Oh. This is a Oh, oh damn. Sorry. You cannot I'm find okay. justice. I suppose. Ah! I love local produce. Un arall Oh, Sam. Is she cock up efo'r turkey dwi'n Emrys special nawr. Emrys special nawr, ni'n arall Sam. Oh, mae'n turkey Are you out. serious? Are you serious? Ti'n hoffio'r turkeys na? Suspect is approaching. Wow. Fi di marw. The bite can be worse than the bark. 84.
Beer. Ti dal ar y blaen y lot hefyd. Mae'n sgynnych chdi rôl? Chdi Time for me What's to in put this to booking? use. tŷ nhw, wyt? Dwi? Taking an alternative route. Right then, time to do some paperwork. Right then, time to do some paperwork. O, peidiwch bod yn gas. Right then, time to do some paperwork. I love it. No. Let go with your anger. No. Ugh. Surprise! Oh, ti cael ei nawr ac yn cyddi mewn y tŷ. Ydw i? Ie. Oh. O, Oh, right, okay. dechrau i gweld e. Yn yr gwaelod. O. I'm out of here. Go. Chdi lladd hwn, de. Chdi lladd fi o'n un, de. Oh, yeah. Feel like I've been ploughed. I feel like I've been plowed. That'll help. Yeah. Ditto, though, Emrys. Ditto. It's on like Donkey Kong. Right. Hey, Captain Kirk. Tasty worm lick. Oes unrhyw un yn gwybod beth mae tasty worm lick yn neud? Na. Mae'n a weird, like, rope thing. Ydy e? Oh, yeah. Fel snap crackly thing, ydy e? Fel... Yeah. Oh, come on, you stupid sheep! O, mae'n casglu things i ti. Ti'n good? Oh. Yes! Oh, Perfect, nawr! That was class. Chwarae teg, fi ddim yn meindio marw fyna. Achos naeth ei gweithio mas i ti, so... In a line of duty. Good. Double kill. fi a ffyr o fyna. Mas o fan hyn. Cael mas. O, ti oedd hynna? Ie, fi o hwnna. O, o'n i'n meddwl taw Owain oedd hynna. O. Be? Bydd yn Owain, fydde? Neu fyna fi O, efo'r na. sheep. O Nice ie, fi a Owain. marw. Fi Ie, ddod. lladd O, fi. ie. Oh, double kill. A fi. O na, sorry, fi'n porffor. O, sorry. Ie, oedd un o fi'n bai fi. Here we go. Turkey arall, efe? Turkey, really? Fi'n disgwyl rhywbeth mawr. Turkey. Paid o'r disfawr turkey. Turkey, turkey, turkey. We're almost ready for pasture. Diddorol. What? Okay. Mae'n okay, Wish this had actually. turned up sooner. Gaf i fod. Hello, hello, hello. O, si ddim god o worm yna fyna. Ti'n gallu neud double jump a wedyn seithi fe yn yr awyr. Like double... That's it. Ooh, bron. Na, ddim. Chi'n seithi just o dan 95 morgan, dwi'n siŵr sef o'n disgyn lawr i'r twll. Have you seen the choice I've got to make here? Yeah, falle. Good, well played, well played. Falle. Falle, Emrys, You falle. ain't gonna sow those seeds here. Hmm. Yes, sir.
Hell with you. I'll have you arrested for that. You have no honour. Yeah, and now Owain mynd I lladd for the boss. Be, gwell on yna cuddio o dan gyrda? Oedd hwnna'r unig thing dwi'n cael. Yeah, fair play, James. Yeah. Hey, Owain, eisiau settle y grudge hyn nawr a wedyn just mynd am Morgan. Like. Dwi all for mynd am Morgan there. Ac oedd mae Morgan yn cael un arall sy'n cuddio yn y tŷ. Dwi'n gallu gweld y fleshiness. Swn i'n aberthu fatha guaranteed win fi I cael gwared am Morgan there. Mae'n y gwaelod o'r tŷ. Yeah. Yes, Owain. You're doing the Lord's work. I take it is Emrys. Wow. Bye bye. You... Oh, ideal. Was that a banana? Yeah. I just got my license. Time to put out to pasture. Fi ddim hyd yn oed I ennill heddiw. Sneb wedi ennill, mae pawb wedi cael draw. 2 game, 2 draw. Boring. Bobby on the beat. Oh, nah. Crap. Oh no. Bynnag sy'n lladd Morgan sy'n cael y metaphorical win. Seriously, come on now. Dyma. Ti'n dweud hynny, ond ys ti cuddio yn lle dod ar ôl fi, so fi'n credu mae yna rhyw fath o celwydd fan'na. No, that's gonna fi plan. An alternative route. Oh, right, okay. Oh. Oh. Nearly touched myself there. Oh, dwi'n craftio charged battery hefyd. Oh, edrych. Mynd am y health. A nawr cuddio! Cuddio! Alright. Oh, I'm homing myself. Oh, That was a bit of a turnet. Any part of you. Pam ydy helicopter fan'na? Mae'n useless. Ydy. Mae yn ydi, ie. Yeah. Hardly a crime, Lord. Learn from your mistakes. Let's get this season started. To the herb garden. Let us see what we've oh, ideal. protecting your neighborhoods. This will surprise them. I'll be back on the beat in no time. Grab it! Wow. Morgan yn mynd sweaty. Dwi'n newid wneud homing cluster, so na I hammer un ar ydych chi'n gwyn lladd wedyn. Oh, dwi'n cael bazooka. Oh, that's a good point, actually, yeah. Beth yw'n ni'n neud fan hyn? There we go.
name? You're just a petty thief. O, mae hwn yn gyffroes ond yw e? Mae I'm curious, Aidan mae. Owain yn dweud Adamson Verdi. O, and... Fi ddim yn gwybod beth yw hwn yn meddwl. Fi ddim yn gwybod. Fi ddim yn siŵr. Lle mae'n iaith arall? Fi ddim yn siŵr. This suffers all this flour has the greatest power. Time flies quicker than an arrow. Stitching time is caused by running. Ooh. Anger, Owain. Fi jyst gallu clywed y slam o'r thing. Damn it! No! I'm off the tip. Get to the chopper. Oh, You can't escape the law. oh. Oh. Be off Oh, the really? O, thought ma'n allan. Oh. O! tip. Open fire. Oedd yn close to homie. Yeah, whoops, yeah. We'll need that to get those criminals. Na, os mae Morgan yn ennill hyn, mae ddim yn win. Bydd e yn win. Bydd e Na. literally yn Na. win, James. Na, Yeah. oherwydd ti'n campo fel, Well, Cofio. you know, mae'n rhan o'r game. Mae Cymru... Mae Dolig di cancel yn barod yn mythu digwydd i... Na, hyn paid. hefyd. Ti'n beth, sôn am hwnna, beth os am round, y worm olaf na i gwisgo'r masg sydd yn literally yn lladd fi achos fi ddim yn gallu anadlu mewn e, a wedyn nawn ni ddweud fair game. Na, Yn y dwi'n mas- eisiau esgus. Na, dim esgus, na, bydd hwnna'n honourable win pwy bynnag sy'n ennill, fi ddim yn neud hwnna. Na i byth defnyddio esgus am worms. Fi di... Taking an alternative route. Yeah. I don't have time for this. Knock, knock. Who's there? The law. Fair play, fair play. Nice. Decent. Supplies. Let's go. Oh, Y thing yw, mae gormod o chi ar hyn o bryd, a chi just yn mynd ar ôl fi a ddim yn lladd eich hunan, even though chi right drws nesau i gilydd. So, well, chi'n gorfodi fi wneud hwn. oh my god. Ond, Cunning. dwi'n gwybod boi dwytha wrth bildio walio i'r Trump, ond am gorffan yn dda iawn i fo. Wel, mae dal yn byw, so fe di marw. Siwr, mae fe'n ffain. If you can call that living. Yeah, well, there we go. Right, fi jyst yn disgwyl i ryw pwynt mae Squabble, Owain, James yn mynd i dod a maen nhw'n mynd i lladdu hi. Na. Yeah. Gates are good. Na. O, fyny fyna, ie. Here we go. Ti'n mynd i cymryd e mas na, wyt ti? Oh, okay. Okay, fi gallu gweld beth ti'n trio neud. Oh, figure. Gall hwnna actually gweithio. That was a bit of a turnip. Turnip. Ti'n turnip. There was a bit of a turnip. That'll help with the pest. Oh, great. Oh, Emrys. Gotta go Beth fix mae the Emrys pest. yn mynd i neud nawr? Stop. I'm off the killing.
Here we go. Hardly a fly, Lord. Oh, mae'r tension though, fair play. Gotta go fix the fence. Mae fe yn y camp. Mae fe yn y camp, pawb. Watch it. Ti'n cael banana? Na, goes. O, da i ddim... Ech chi'n neud y rest o'r gwaith, o'n? Mae gen i Redeg. holy hand. Pam ti ddim yn redeg? Just you wait. This Oh my lot god. will do. Bits and bobs for the bobbies. Hello, hello, hello. Oh my god. Mae hwn yn tense nawr. Fi ddim quite... Just aim. Hit the target. Put your mouth where your money is. Perfect. Oh, crap. O, Oh man. Peth yw, dwi'n cael banana. Ond dim ond cael un ninja rope ar ôl. Oh. Mae allan ti gallu like taflu Oh, fe. come on, this is bullshit. It's a banana. B-A-N-A-N-A-S. Na, dwi'n trio fel... Dwi'n dismantlo ar y rhyw pethau. Cunning mae fe'n dweud, so, you know. Just... Light him up, Owain. Rai fi dismantle a few things, os mae'n 2 yn erbyn 1. Mae dal ddim yn mynd i bod yn hawdd. Constant dropping. Where's the stone? There is no audience without performance. Oh, sugar. Pam ydi o'n wedi seithi twice? Hardly a fly, Lord. Pam ydi yw tank rhoi weithiau seithi loads o gweith? ie. When yn rhoi weithiau arall, just seithi Budget twice. we've got to make of ourselves. Annoying. Patrol in the street. Oh, sugar. James nawr am y win. Oh, panic. The Let's end caps beth are am in I here somewhere. craftio? Dwi'n gallu craftio. Ooh. Grab it. Oh, mae hwn yn risky nawr y tactegau cywir. Am rhaid defnyddio beth sydd 'da fi, I suppose. Oh my Come god. on. Oh, hyn is such try-hard play. Oh. Always do your Ti'n beth, best. fi'n credu ti'n gallu ffitio yn y gap yma. Oh, no, okay. Pam ydi ddim yn seithi twice? Hardly a cry, Lord. Oes cenedl ni hwnna'n. Protecting your neighbours. Oh. Flush them out. Less haste or speed. Surprise. Come on! Go. Okay, okay, okay. Alright. Ti di redeg allan o girders? Na, fi jyst yn mynd bach yn bod. You can Oh. all just Oh, mae'n allan o... O, na. Ie, ti wedi cael o.
No. Oh, the red egg. Start, as you mean to go on. Oh. Oh. Come on, no! You're just a petty thief. Mae hwn y pam rwy'n seithi dwi. Rwy'n Wish Mash this had X. turned up sooner. Like, Oh. cheer Mash X i seithi. Officer in A action. hwn cancelo y cannon apparently ar tank. Oh yes, ignore. Boring. Grab it. Yes, sir. Oh, yes. Oh. Anreg. Oh. O, fi methu... i fel hynny. It is seriously mynd draw fan'na. Ah. Tempted to rage quit. It's bullshit. Just tan bod e'n un yn erbyn un, fi di dweud be fi'n mynd i wneud. So bydd e'n stupid i fi mynd ar ôl 2 yn erbyn un, so fe'n logical. Mae ddim yn... Mae'n dau yn erbyn un. Yeah, exactly, so so'n mynd i bod yn fel, oh, come and get me, achos, you know, just dyna sut mae'n gweithio. Right, neu cymryd captain nawr. Bits and bobs for the bobbies. Patrolling the streets. More, the evidence room is rammed as it is. This will surprise them. Oh, yeah. So on. Put your mouth where your mouth is. Supplies are here. Oof. Na, gwahanol nawr. I'm out of here. Move it. There is no audience without performance. Careful now. You'll regret that. Oh. Hello, Well, hello, nawr hello. mae hwn yn tricky. Yeah. Chos fi'n credu ti yn y ffordd.
Abi fe gallu Ti- mynd past fyna. Na, fi'n credu mae'n ffordd. Ah! Right rope. Look to your enemy. Okay. Chance to O, falle ddim. Na ti'n mynd ffordd. Yes! Be fydd hi feddwl oedd Worms gallu symud past i? No, James, do not put on bad idea. Ti... Oh my god! Ti di... Mae wedi ennill! Mae wedi ennill! Ti... O'n No! i'n gwybod beth o'n digwydd. O'n i'n gwybod. It's only a matter of time lle cyn i James lladd Owain. Oh, Come so, dyna pan fi'n on! caru'r gêm yma. Fi'n caru'r gêm yma. Methu credu. Ah. Ti just rhoi y gêm i Morgan. Wel, os ti'n meddwl am fe, mae'n bai ti am bod mewn y ffordd. Oh, brilliant. Am game. Oedd hwnna'n epic, oedd e? Come on. Ie. Roedd hwnna'n da. Ah. Ie, roedd hwnna'n da. Oh, Oh! lot o hwyr. Oedd Oedd e'n emotionally draining, ddo. Oedd e'n rollercoaster, ni ddim. Fi'n credu, as soon as o'n i'n gwybod oedd e proper gang up, o'n i fel, oh, that's it, game over. So, yeah, rhaid i fi mynd am defensive tactics, sorry pawb, os mae hwnna'n lladd chi tu fewn. Oedd e'n lladd fi hefyd, ond, you know. All for the W. Okay. Come on. Alright, one sec. Dyma ni. Oh, mae eich masg. Mae eich masg yn see-through. O'n i methu gwisgo hwn trwyddo fe gyd, achos literally, does na ddim tyllau. Mae tyllau, dwi ddim yn anadlu trwy y llygaid fi, so seriously, fi ddim yn gwybod, mae'n awesome, ond mae design flaw achos dwi'n methu anadlu. Dyna pan nes i ddim gwisgo fe heddiw, ond o'n i eisiau dangos i chi. But, yeah. It's been nuts. A mae dyfu'r menig hefyd, really. Oh, fi di... Byddwn ni ddim yn gallu neud hwn. Hwn yn edrych awesome. There we go. Gwych. Hey, Mr. Grinch. What do you want, kids? Dyna ni. Dwi'n hoffi hynna. Yeah, mae'n funny just achos y earphones. Ti ddim yn gweld Grinch gyda earphones fel hyn. Na, aml iawn. Sony. Sponsored by Sony. Oh, man. Right, wel, ydy hwn yn am y nos? Nos da? Fi'n credu. Yeah. Yeah. Sorry, Pen. Hollol tangent, os ti'n mynd i'r Epic Store o, mae'n £10 off voucher. Ydy e? Yeah, os ti'n prynu rhywbeth sy'n dros $15 fi'n O, credu. ie. 1.5. Yeah. O, Ond mae'n dal yn eitha da. £13.99. O, £13.99. Okay, Yeah. okay. Rwyf fi'n Mae'n cael... dal yn dda. Pryd rwyf fi'n redeemo'r free game, yr un Abe's Odyssey, rwyf fi'n cael $10 voucher pryd rwyf fi'n redeemo hwnna? Yeah. Yeah. Yeah, oes unrhyw yn gwybod beth yw game am ddim heddiw? O, dwi yn efo Defence gyda'n The Awakening. Okay. Sgwyd ddim... Mae'n mystery game arall o'n 18 awr. Beth ydy e? Right. Defence... Gred. Dwi just yn hel bob un game amdano fo, cos weithio ti'n cael games really da. Yeah, mae'n gwerth e, ydyw e. Ie, a dwi'n mynd ffysi am rhaid i bod dim dod off Steam i fi de. Wedig stwff single Ie. player. Defence... Oh, hwnna'n like a bloomin'... Hwnna'n tower defence game, ydy e? Hwnna'n literally tower defence. Probably, mi'n synio. Oh yeah, the ultimate tower defence. Rwyf fi'n hoffi tower defence games and like pryd o'n nhw flash games.
Ie, Flash games, ie. O, Mae'n na, rhywun di safio'r Flash games i gyd, ac mae Flash yn stopio diwedd mis yma, ie. Ie. A mae'n rhywun di wneud... Mae'n rhywun di safio nhw a ti'n gallu chwarae nhw fewn HTML5. Nice. O, hwnna'n clyfar. That's pretty good. Mewn web browser thing. Ie. We've been shown, Oh, nice. like, you know, I colli pob Flash game. Yeah. Mae'n nhw'n, like, important Quite dan nostalgic. o hanes, you know? Yeah. Ie, beth mae'r kids yn mynd i wneud amser cinio yn ysgol os ni ddim gyda flash games? Yeah. Achos math cool a popeth, maen nhw gyd yn flash games, ydyn nhw? Ydy'r youth of the day yn actually chwarae Flash games? Dim clem. Mini-clips. Ni'n rhy hen nawr, jeez. Yeah, mini-clip. Clip, Cool. mini-clip. Coolmathgames.com, was it? Cool math games. Cool Yeah, Monkey cool Games. Math games, dwi'n credu. Crazy Monkey Oh. Games. Yeah, new... Crazy Bydd yr un Monkey o'r Games, tank. was it? Yn tank. Newfound... Be oedd hwnna? O gen BBC, lot o games da. Dwi'n cofio Tardis Tennis. O BBC. The tennis game ond efo Doctor Who characters. I'm sure. Roberto fi. Baggio, free kick taker. Bydd hwnna'n Oh, sad. stick cricket oedd y classic un dros Oh, yr yeah. ages. Stick cricket. Yeah. Oh my gosh. Hwnna'n syniad. Beth os ti'n cael noson Flash A'r pool games? game. A pool game yna. Oh yeah, fydd hwnna'n cool. Yeah. Just chwarae Flash games hen. So rwy'n cofio un o'r hoff Flash games fi oedd game o enw Adrenaline Challenge. Roedd yn ar crazymonkeygames.com. Mae'n like motorbike game. Ti angen mynd, you know, like, you know, twist, like, lean back and forth ar a motorbike. Oh yeah. Mae loads o like gwahanol versions, Yeah. well, y game yna. Fancy Pants Adventure. Na. Yeah. Oh, brau fi edrych mewn i rhain. Ie, fydd hwnna'n hwyl, actually, ie. Yeah. Rhywbeth am y Bydd blwyddyn yr un beic ac y gynnych chi hogyn bach ar cefn y beic. Happy Wheels. Happy Wheels. Oh, Happy Wheels so good. Yeah. Love Happy Wheels. Ni angen chwarae Happy Wheels hefyd. Okay. Yeah. A just ife high score scenario wedyn, ie? Yeah. Ydy dyna sut mae'r flash games fel arfer, fel high score Ie. neu levels chi'n... Ie, Ie. okay. Ah, cool. A bydd hwnna'n hwyl. Yeah. 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 Why the hell not, ife? Yeah. Oh, good. Wel, dyna ni. Fi yn gwybod beth yw cynlluniau pawb ar dros y dolyg os chi yn mynd i wneud... Achos fi ddim yn gwybod, falle bydd fwy bach yn tawelach o ran streams dros y dolyg gyda popeth. A just cael digon o egni am hwyl a sbri yn y blwyddyn newydd, probably, ife? Yeah, rwy'n meddwl. Yeah. Yeah. Yeah, I know. Yeah, digon teg. Right, Emrys, os ti'n ffansi o wneud stream, just Hey. roi e yn y Discord. Dwi'n meddwl byddai rhwng A Dolig a New Year's fyddai'n neud llon llaw yn dwi'n meddwl. Oh, fantastic. Ie. Yeah. O, bydd hwnna'n good. So, yeah, gael ni gwybod yn y Discord i gallu neud yr auto-host a popeth. Ie, cos dwi'n fancy to the list games gwffio na, dwi'n fancy trio neud 20 yn nhw rhwng Dolig a Oh, New Year's. nice. So Yeah, yeah. dyna'r plan. Ti'n gallu show off eich fancy hori sticks neu beth bynnag sydd dy ti. Mae dy ti rai really... O, dwi wedi cael... Ie, like, dwi ar nice. tydu yn rhan, so dwi wedi cael patyma newydd. So dwi wedi sgwrs Okay. patyma newydd, so ie. Nadolig llawen i Dan Owain... Sorry. Ni dyn neud am ni fel parti cyd adrodd fanna. Nadolig llawen Dan Owain. Ie, Nadolig llawen Dan Owain. Ti eisiau dweud e hefyd, Owain? So. Yeah, Nadolig llawen. Oh. Yeah, diolch am wylio. Oh, good. Yeah, definite. Yeah. There we go. Yeah. Wel, diolch am wylio pawb. A byd ni'n Ie, gweld diolch i am gyd yn y wylio. stream nesaf. Just edrych ar ei Twitter ac yn y Discord. Pryd bynnag ni'n stream o nesaf. Hwyl Ie. fawr. Cool. Nadolig llawen. Ho, 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 Nadolig llawen a ho. blwyddyn newydd dda.